Penji se, kurvo! Penji se! Šta? Pali radio! Uglavnom, iza nas je publika, ispred nas je kamera. I zašto bi ja vodio glavnu reč na tvojem kanalu, budaletino jedna? Onda ćemo ovako. Reci. Dobrodošli na HIF ili Horse in the Field channel. Sa nama su novi članovi Horse in the Field ekipe. Iskrivljeni stoje u našim sjenama iza nas. Vidite ih. Pali radio! Tako da, ovaj gospodin do mene najglasniji, to je Ksabi. Po novom prošlom videu su se drugče zvali, ali nema veze. Pa nema, bio sam Ksabi Ksabara s tattoo majstor. Eto, je, lažemo, vidit ćete. Vratite onaj video prije pa ćete vidjeti lažemo. Ovaj čovjek iza mene je Eustahije. On će raditi određene videe sa mojom malom malenkošću. Radit ćemo emisiju, erotiku. Jedno kartaško igre, a o tom, potom, nakon svega ovo. Za sada neka ostane na tome. A ovaj drugi čovjek, hoćeš njega predstaviti? Kako ne bi, ovaj mutli tu, ono kad bi se pomaknija, kad bi malo maknija rukom, to je moj dobar, dragi prijatelj Ivan. I on je logistika, on zapravo slaže da nama sve radi, da sve može funkcionirati. Radit će također neke videe i njega ćete moći vidjeti ekskluzivno na Horse in the Field kanal. Isto tako čovjek je jako iskusan u Fallout 4 kao što sam razumio. I isto tako je jako iskusan u Garry's modu i u rađenju ekscesa u Garry's modu, tako da isto nešto je toga bi mogli vidjeti. Neke njegove videe ćete definitivno vidjeti na Rija Plovnu kod nas. Znači on je već neke videe stavljao i već ih ima i mi ćemo ih reuploaditi u našem kanalu da vam budu dostupni da vidite o čemu i zašto uopće pričamo. Tako je. A sada dođemo mi na onu temu zašto si ti sad ovdje kraj mene u velikom planu. To je bitno. To je krucijalno. Čovjek je igrao one tatovaže. I toliko se zapalio za takve igrice sa tom brutalnom grafikom poput tih Tattoo Majstora, ono je next gen, 4K, ono je DirectX 13, to je 7K, to je, to ne možete igrati ako nemate mašinu od barem 8K eura, to je to. Tako nešto. I onda smo odlučili, pošto on nema iskustva kao što mi kaže previše u FPS igricama, kad baci tu jednu zombi apokalipsu di se bavimo parkourom. A ja ovakvog stasa kakvog jesam, parkour mi je ono... Sad ću. Može mi rečki sa ovog 16. kata. Pa dole, pa bez lifta. Zovu te Assassin's Creed u kvartu. I sad je pitanje da li ti želiš se glupirati da mi neki quest riješi. Evo ovako, stvari samo sljedeće. Znači ja sam vidio ovu igricu kako moj prijatelj igra. Tako je. I rekao sam, Isuse kako ovo dobro izgleda, to moj kompjuter mogu opće poterati. Onda smo mi probali i onda sam imao neke probleme i onda smo te neke probleme riješili. I sad mogu. Međutim, ja i first person shooter općenito smo otprilike ko ja i 20 sklekova ujutro. Ne ide znači. A moraš srat. Ajde, pusti ovog anđela i demona na tvom ramenu iza tebe, nego ajde ti lijepo idemo igrati. Znači, samo da vas upozorim. Znači, odigrao sam prvih 20 minuta, koliko ti treba realno, 15 minuta za prvi gameplay, jel? I onda ti se blue screen of death. Ujebote, i sad. Sad ti meni reci koji ti je quest. Quest, nemam pojma koji bi quest. Stisni i? Team up with Reckoning Power, da. Skills quest, evo ga, quest. First summons, moram up with Breaking. Moraš ići gore kod Brekena. Prati me. Kod Brekena, brat. Kod Brekena! Breken. Evo. Evo, lift. Idemo sad na 16. kat. Tu me je izbacivalo, mater moja. Nemoj mi to sad govoriti. Neće sada, popravili smo probleme. Idemo igra!
Pa šta ja znam, PewDiePie se dere pa ću se ja derat. Ajde, traži Brekena. PewDiePie ima zvučni izoliran studio, mi nemamo. A evo dobar mikrofon koji on nema, koga jebe. Evo, I ti si na 16. Di? dođi. Za mnom. Di je? Ne, druga strana. Druga strana. Di si? Samo još i sve strane ići. Samo idi. Viš? A, Tu ovo. Valjda ovo vrat. Jel jesu? jel piše QQ? Nema ništa space-a. Listen, Brecken and a team of runners went after an airdrop last night. He lost the rest of his team to biters, and then Rise's men ambushed him, beat him to a pub and stole the jewel. Ona je predator. Brecken wants to go after the airdrop itself, but we can't let him, and you've got to back me up. Znači ja nju karat u jednom trenutku. Mislim ne ja, moj lik u igri se načega. Neće. Zašto? Zato me neće. Ne vidiš, ne virtualno svijetu. Ni u virtualnom svijetu nemam sreće. Razumiješ? Skini si Jenna XXX, a ne Drake Dying je Light. dobio po pići. Nije ti ovo masa peta. Onda u redu. Right, yes, Crane Ja sam krenuo ovu igricu igrat zbog priče, sad me forsira. Pa jel to u redu? Recite mi meni. Dole u komentarima, naravno da sad neću. Crane will manage. Kren je dobija po pići. Koga je prebija? A pribili su ga debili, razumiješ, u kvartu se bahatija, reka je ovo. Budalo jedna. Look, there's something else we need to discuss. Brecken was hurt pretty bad out there. Worse than he wants people to know. He took a blow to the head. Now he's starting to have seizures, and I don't have any Luratrax. I doubt anyone does. Anti-seizure drugs Kod mene nema must have like cigara. candy when the infection first started. Evo li ona puši? The stores ran out weeks ago. A kod mene nema cigara. How do you know that? What do you need me to do, Lena? There's a man Pušila je zrak kod gas. mene, razumiješ. He's not altogether Stvarno? there, if you know what I mean. His mother had epilepsy, so he used to pick up medicine for her each month. Idemo. Razumiš, prati me? Dobro. Dobro. E sad, samo prije nego što siđemo dolje da ti ja dam neka oružja, da nisi jadnik. To je bilo lijepo od tebe. I da vidimo kud moramo actually ići. Ne znam kako da ti dam oružje. A, moram ih baciti, dođi van. Ok, dođi tu. Šta je ovo? Bacit ću ti nešto, čuješ? Baci. Evo ti ovo. Evo ti ovo. Sad ja to pokupim. Safar. To je tu na vrhu zgrade. Pratiš? On na palicu. Ja ću sad s palicom, što radi, će biti krvavo. A bit će. Odlično. Ne vidiš kako si ti sa kočom skočio gore, a ja moram si puši, kura! Mislim da tu trebamo ući u ovaj... Evo ga. Waiting for other player. Znači moraš dolje ući. Isto tako možeš stisnuti, držat B da se sam pojaviš kraj mene. Drži B. Eto. Ajmo igra, malo ozbiljnije, šta se čeka? Mogu ja to skipat kako? Oni se ne da sluša glupača, sere govna, ono uvijek nešto kuška. Šta nije došlo? Trebala je, evo ga, sudo, te mogu lupit po glavi, di si? Ma jebi se, mamu ne dam. Ne mogu! Ne da mi da te lupit. Duhovi smo jedan za Zašto drugoga. tako treba njoj, da se mogli s tom palicom po toaletu? Zato što palica ima slab handling. Znači trebamo... Aha, trebamo tražiti airdrop. Znam gdje trebamo ići, dođi. Vidi ja na mapi di moramo ići, neće ti ništa vremena. A onda me prati ako moraš. Kako da provjerim oružje. Držiš tab i promijeniš. A evo, odlično. Čekam te dolje na kombiju. Kakav weapon, frajer. Dao si mi dobro weapon, evo. Mam. O, ne!
Satir. Vidi si. Pobjega si. Isti materiju. Zašto meni uporno ne da bude na toga? U čemu? Mijenjam na... Ajde, prati me, ne boj se ništa. Vidim te, dođi. Di ćeš tamo? Ti baš moraš ubijati jadne ljude, bogati pa... Hoće umri? Zašto ne umri? Umri! Evo sad je umra kad ga je Legolas pogodio, razumiješ? A, pizda mu strina. Šta si puca na njega? Našla sam cigaretu. Ajde, dođi gore. $7. Da li vi vidite s kim ja moram... E pa, to sam ti ja rekao, ti meni ne vjeruješ. Dub, brate, ne znam šta moram, di Čovjek moram. uđe u dvorište Gleo, ljudi... kako padam ligu. Epic fact, gleo. Di si ti u pizdi materiju. Evo kako ih skidam, ovo A, vidite. nisu istine šta im radi. Umri! Ti imaš malu staminu jer si još slabičak. Ma daj, šta je ovo? Gle ovo, ja ne vjerujem. Dobro, ako je dosta bilo ubijanja... vidim da si nekog fino ubio. Uđi sad u kuću i odi je lutat. Odi pokrast stvari, razumiješ, ima u frižideru, evo već sam naša. Ukro sam novac. Još novca sam ukro, ulazi unutra. Kako? Uđi i pokradi sve. Ti kako uđem u kuću? Kroz prozor ili kroz vrata, sve jedno. Stisni Q i otvaraj sad ovaj frižider, keš. Fino kradi, koristi Q. Čujem neko. A ti si došla u Jesi? Ovaj novac je još uvijek novac. Za taj novac mogu kupovati. Tako je. Ne bi vjerovao. Floorplank. Nije ono ko u Falloutu. Da su sad kepom. Prati me, prati me. Zato što nije bilo vremena za kepove, razumiješ? Ajde, biži odavde. Prati me. Prošao. Opa. Of all airdrops fall in the cauldron. So if you start from there, you'll have the best chance of getting to that drop before Rice's men do. Mislim, si popao. Tu si. Šta je, nešto si se ozbiljio? Tražim, di si, jebem u Boga. Evo ga. Znam, idemo, prati mene. Uaaaa, Geronimo! Ne bi umret ko ja. Po mogućnosti. Pa ja ne vjerujem, pa sam ja retardiran. Evo. Prošao si. Jel ti ideš prema naranđastom waypointu? Pa ideš, dobro. Ovo je plašta. Jade, I'm getting close to the drop zone. Iza leđa zombi. 2. Most of the drops seem to fall exactly in that area. Ovo je živ.
Ajmo malo popraviti struju čovjeku doma kad je već tako poludija. Razumiješ da... Šta sad ja s Q? Ovdje sam dakle zbog. O, jesi pao, padni. Save zone sam unlockao. Di? Zato što sam popravio struju, ubio 2 zombija, ali sam to radio onako više instinktivno. A kad ja nisam te uvidio ti sad? Di si ti? U save zonu si, konjino. U save zonu si. Kako da izađe van? Kroz prozor, šta ja znam. A di si ti? Na krovu. Kako? Hoću ja na krov. Trikovi. Ali nema najbitniju stvari, to me ubije. Ovdje di si došao? Imam, dobro. Skill point acquire. Šta to znači? Znači da se skillove staviš. Šta sada? Sada treba ići dalje. Di dalje? Zašto ja nemam weapone? Look for the airdrop. Zato što si u save zonu. I ne možeš ih izvaditi. Negdje, vidiš na mapi da ima žuto. Negdje u tom žutom moramo naći airdrop. Tako da kreni tražiti. Ja idem uz granicu. Traži sam. Evo vidim di je, jer ima ovaj dim. There's a crate. Looks intact. Check out what's inside. Lockpick. Ušao sam u kuću, ali... Ne znam di je, ovdje je padobran, ali di je... Aha! Penjeti se zombi, ali... Imam ga. Pogledaj kako sam ti spasio živo, razumiš? Jesi, Boga mi, jesi, ovdje. Vidi moje kako, ovo se vidi da je profesionalac, razumiješ? Di si da te vidim? Hvala, hvala ti ko bratu. Kako je skočija elegantno. Pa zna čovjek, ima skillove, razumiješ, za razliku od nekih. Farmar. A di ćeš sa tom, boci? Pogodi sa tom. Daj, nemoj me jeba. Ne možeš sa to, ali možeš. Izaći prvu. Jesmo našli airdrop? Gdje je airdrop? Idu. Dobro, boli me kurac za njih, gdje je airdrop? Airdrop? To je dobro pitanje. Jebote zombi. Samo se nam probleme dobija. Pa malo da se razbahati, razumiješ, ajmo naći airdrop. Gdje je airdrop? Gdje može biti airdrop? Gore. Umri, kurvo. Gore. Evo ga, na krovu. Vidi ga. Hold B. Drži ga. Eto ga. Šta smo našli unutra? Ništa. Damn it. Nothing here. Neka opet. Ok, ajmo po to. Alright, idemo. Ti ideš dole. Na grepljenu. Helta? Imam health kitova. Ti ne mogu trenutno dati. Uspio sam, na mostu sam. I vidim airdrop. Ja bi te ubio da sam zbog ovih krajeva ovih krištalaca koje se mogu fukati. Vidim airdrop.
Ali Kako si ti popeo gore? nije tu nego je ispod. Sjebali smo se ispod mosta, ja sam na krivom mjestu. Frajeru, mene ganjaju nekakvi zombi koji trči. To nije dobro. Ja imam 25 health. To jako nije dobro. Ali nema veze, Ja sam konačeš. mrtav! I mene ganja neki koji trči. Sad ćemo vidjeti. Jel tu? Nemoj me jebat, di je? Nije ni gore ni dole. Jel tu? Frajera sam našao. Frajera sam našao, ne mogu naći ovo iz questa. Ne. Joj, znam šta me zbunilo, to je bio side quest, dobro, ne znam, mislim da će treba ići na most. Glup sam. Ili čak dalje od mosta. Jade Rice's men got here first. Okay. Don't try to find them. Just find the second Don't try to fight them. from up there. The crate should be close Kad by. ti misliš da se ja pička? A di si ti? Buraz, di si fucking ti? Jebi ga, sorry, borim se s ovim debilima i ubio sam. Znači, upali su nam u bazu. Ali mislim da smo našli jedan put. Ajde, pratimo. Prati me, ja sam ostavio. Idemo riješiti taj jebeni airdrop. Ideš? Idem, vrati. Zašto mora airdrop biti na drugom kraju svijeta? Sunset, you need to Kaj? turn back Zašto now. mora airdrop biti na drugom kraju Kid, svijeta? I'm almost there. I can do this. Isuse, šta sam joj napravio? Vidim boju ovo od airdropa. Evo tu. Gdje je? Evo ga. Čekaj, oni su... Čekaj, koliko sekundi? Govori mi sekunde. 27, 26, Di si? 25, 24, Jesi daleko od mene? 22, tu si, Ne mogu. 20 sekundi. Ajde, Di si? A vidim di si. došao si 10 sekundi. 2 sekunde prekasno, jebem mu mat. Kako ti tako ne poginiš, tako ti si ovo? Gle ovo! Zato što imam skill za to. Ja sam mislio da sam ja vama rekao da ostanete spavat, ovdje ne oružim se. Koliko vas je? Ja bih htio ovo riješiti. Kak da se oružim? A, B drži. Ajde, jebno, bar to. Napredujemo! Dakle, so far, awful. Kak tebi djeluje moje igre za sad? Gle, imaš lika koji je 3 puta u svemu sporiji, slabiji, manje se penje, sporije se penje, manje može preskočiti, tako da nije isto. Zato možda ovo izgleda kao da sam ja ubojica, ali igraj tjedan dana ovu igru vidjeti, bit će boss. Find an airdrop containing Anderson. Ili želiš da je na kanalu pređemo zajedno? Ej, to je bilo dobro. All right. Get
wants to hurt me. A, da, sad po noći moram bježati ovdje. Bježi, bježi. Samo bježi. Prema safehouse, daj bježi. Oh! The safe! Help! Help! Ne mogu, ne mogu. What the fuck? Ne mogu sebi pomoći. What the fuck? What the Samo bježi, samo trči. Jedan je iza mene. Ne! Fuck, jedan je iza mene. Ne! Ja ne znam gdje sam. Ja ne znam gdje je safe house. Jedan je iza mene, mater mu jebem. Ok, preživio sam ovo. Isuse, ne, najgori safe house na svijetu po noći, ne. Je to moguće? Ne, iza mene, ne. To sam skjelta. Imaš medkit, nemaš. Bježi. Ja sam skoro pred kućom, ne mogu trčat. Penji se, kurvo! Penji se! Šta sam? Zašto sam dobio? Ja sam u safe house. Ti si u Sejgosu! Izaću van s puškom. To išta pomaže. Vidim te. Trči okolo. Imam ga, buraz. Bježi. Ja sam u Sejgosu. Nemoguće ga je ubit. Fuck. Daj, vrati se u kuću! Ne mogu. Vidite, tebi se dobio. Uff. A, jebem ti se! Buraz. Ovo je dobro. Okej. Znači, jel čujete vi te divljake, vari Ovo je pijane? nije mi dobro. Kako sam se izvristao. Preživio si. Okej, ješali smo neke questove. Ovo možda već traje dosta dugo. Da, zapravo krenuli smo na pravi kratki Jedna video. kvalitetna epizoda jer ja nisam očekivao da će nas ubaciti u noć, ja dan danas kad igramo u igricu izbjegavam noć jer je ovak gadno, još gadnije zna bit. Ali preživjeli smo i ti si preživio što mi je čisto čudo. Gle krvari, kako želu, moraš. Najsmješnije je što sam ja cijelo vrijeme obučen u ovu bolničku, divljačku, luđačku koji iz Walking Deada, razumiješ? Ne možeš izlječiti, ja ne mogu vjerovati. Bacit ću ti ove medkitove, ajde imam ih kreftan ovdje. I mogu te healat, gle, dođi. F-heal. To! 100%, razumiš? Okej, znači, da rekapituliramo šta smo odlučili. Odlučili smo mene postaviti da radim na kanalu i malo ćete me češće gledat. Gledat ćete nas ne samo ovdje i u mnogim epizodama različitih karaktera, ali sve na našem kanalu, to jest finom kanalu, Horsiva Film. Tako je. On kaže Horsiva Film da ja kažem, a šta je konj u polju? A on Šta je kaže, a konj u polju je slobodan. Istina. Pa ajmo ovoga napraviti naš kanal slobodnim za sve koji su voljani. A ja sam voljan s njima i maltretiram vas i sebe i njega prvenstveno. Apsolutno da. Šta? Tako da, ako vam se ovo sviđa, naravno stisnite like, subscribe i tako dalje. I naravno napišite nam šta mislite o ovom videu, kako vam se sviđa Dying Light igrica. Hoćete, nećete, ja ću snimat dalje Dying Light jer meni je jeben buraz. Sad, tako da, eto, mi ćemo se truditi proći igricu u što kraćem mogućem vremenu, a opet da bude zajebancija, da ne bude sve ovo, samo igraš. Da, nego mora biti nešto! Neka spreka zajebancija. Tako je, apsolutno da. I mislim da bi to bilo to za ovu epizodu. Za ovu epizodu to će biti više nego to, ja mislim. Tako da, ljudi, živjeli. Pali radio na sljedeći puta. Pali radio! Ćao. Ćao!